ngezinto thina abazi kahle ukuthi abazali okugcwele izinto lezi ziyabheda badlulile nabo kuzona. Enye into mina futhi imsizi engayikhuluma ukuthi nathi kumele sibe fair and square. Kahle imost yalabana abafowethu lapha na ku West Game not ukuthi lento abayenzayo bayithanda but abanye abafowethu lapha kuyisinkwa sabo leyanto leyana. Uma ubona lapha abathanda ukubalela futhi kunabafowethu lapha abondla imindeni nalihambile. Kunabantu abaneziqu abafundile but ngenxa yokuthi amathuba omsebenzi awekho umuntu uyabona kahle mina empilweni ngigcina ngibambezeleka yini ngingazi mix mhlambe ekuzimixeni kwami ngizokwazi nami ukuthola leso sinkwa leso. Mase kuthiwa futhi imsizi lento le siyayibheka mahlangothi ukube kuthiwa ubugebengu abukho ubugebengu ubona indlela obuhayi ngayo ezweni lethu ingenxa amathuba omsebenzi awekho. Uhulumeni wethu wayi engakwazi ukuvula amathuba omsebenzi masethena ubugebengu uzomnciphisa ngeke ubugebengu emnciphisa uhulumeni wethu. Kunalokho mase kuthiwa kuba khona amathuba omsebenzi angithi abafowethu abanye angeke bezimixe nezinto ngenxa ukuthi bazobe bebhizi nomsebenzi. Why thina singakhulumeli ukuthi labafowethu labana kuze sike sithi lento manje leqembu azadingakali manje liyavala. Akuphuma amathuba omsebenzi phela kuqala. Ngeke labana abafowethu bayekise leyanto ngoba kuyafana imost yabo ngisho ukuthi kuzokhishwa amayinayo ayababulala. Ekubabulaleni kwabo bayanda futhi. Angeke sithi vele kugcineni uzogcina kungasana ingane. And lapho kulabazali balezi ingane lezi asebekholisile mekuthiwa lezi ingane iqedwe umthetho angeke umthetho uyiqede lezi ingane amathuba omsebenzi engekho. Ngoba sisiyena onabhuti imsizi ngisho ukuthi ngoba labafowethu nabo bake basho ukuthi lento enziwa amaphoyisa ayikho ngoba bayazi ukuthi bona baphokophele ekufeni laphana. Mina into engisizile nabhuti imsizi ekuphumeni laphana. Mina abazali bake bangikhuza kakhulu bangikhuza. Mina ke ngokungena kwami mina ngene ngefashion yokuthi kuthiwa bengumfana kamanga usimomoza ngabona ukuthi yazi ngiyasala estyleni. Imost abafethu abanye bangene ngalendlela engene ngayo ngenxa yokuthi umuntu ubona ubani enze lento usefuna ukufana noba. Lento le esilimaze kakhulu silinyazwe lento ukuthi kuyaxhonyelwa emathekwini. Mase ngithi kahle umuntu ade sibukela kubona kakhulu engeke ngisho nje ngiqamba amanga oquality sibukele kubona kakhulu. Mase sibukela koBhuti Mavava abakaqhawe ibona abantu esibukele kubona kakhulu esasisho ukuthi mesikhula sifisa ukufana nabo kanti sina asazi ukuthi nabo le mpumelelo ababanayo bayizabalazela. Mina futhi imsizento le idip kakhulu umungathi abafuni labana sithi manje sithi abayiyeke lento okusho ukuthi mhlambe ngokwakho ubona kuzoba nzima ukuthi beye kubugebengu noma mhlambe bengabulawa wena ubona ukuthi kunzima ukuthi bengayeka nje kalula kanjalo. Hayi futhi imsizi angeke ngiqambela manje ithi ungadlela iqembu yalivala akekho ongalivala ingekho into yazothi uyiphethe. Mina labana abafowethu ngoba ngisho ukuthi mina imiqondo yabo ngiyayazi. Imost yabo lapha kunabantu abaneziqu abafundile but bahleli phansi. Kanti ke futhi ke ezinye izinto labafo abazenzi bona kuphela. Umuzobona omama begxeka. Kuthiwa yini inje ezinje lezi azifi. Lezi inja lezi abathi izinja lezi inja zifaka izinkwa lezi emakube ezinye zazo. Ezinye umuntu uthola ukuthi usesele yedwa kubuyena kuphela umpani. Lo muntu uyabona ukuthi ngizondla ngani nonke lo mndeni wami ngobu8 engifundile but mengifesa ngithi ngifuna amathuba omsebenzi angwatholi. Abanye abafowethu ke bazi bakhetha inqumo ezikanjani ngenxa ukuthi umuntu ufuna ukufaka something kubegcekeni. So kulaba abancane othola ukuthi lo mhlawumbe deserve ukuthi ngabe usasesikoleni ngiyacabanga ukuthi angiboni ukuthi kungaba ioption yakhe kodwa ukuthi
engene eqenjini ukuthi ekhala ngokuthi mhlambe uyasupport because usuke samncane. Lapho ke futhi imsizi laba futhi abancane ke ilento engiyishilo ukuthi abanye bangena ngefashion. Phela la mesikhuluma nge-West Gang sikhuluma le qembu bekuyiqembu vele labafowethu esekuthi ezikoleni abanye abawazanga ukuphasa ngendlela zakhona, abanye baphasile, abanye abafowethu ngokungena kwabo bangena ngalento ngokuthi umuntu kumele ngifake something ekhaya. Laba abancane bangena ngefashion ukuthi nami ngifisa ukufana noSibanibani ngambo sephila mina ndanje, kanti lo muntu awazi kusuku ukuthi ubeyenzani. Wena usubukela kuyena futhi mina ngifisa ukufana nalowa muntu. Yabo kunjalo nafuthi imsizi angisho mina laba abancane bona amathuba emsebenzi cha, laba abancane ukuphapha ukhalile izinto umuntu angazi ukuthi ubukhazikhazi balo muntu lo ngoba lo muntu usumbonise kanje udlule ezintweni ezinjani. So laba base East nabo because sizwa kuthiwa kune East ne West, so nalaba base East nabo ba operate njengalaba base West Gang or mhlambe bona benza izinto ngendlela ehlukile. Hayi laba wabona futhi imsizi mengikhuluma ngalaba base East, laba base East bayingozi kakhulu. Kwa West ayiboni lutho. iWest yona iyakwazi ungabona imizwe yenza into iphindisana, yabo. Laba abancane bona base East baze bazithamba igama kwathiwa ifuhleleki. Leza zikutshela kahle lezani ukuthi azinandaba noma zinafa namhlanje zona azinandaba. Yabo baze bazibiza ngefuhleleki. Ayilabana ke abanye babo nabo ngoba ngisho ukuthi ingane kakhulu lezana bona nje ifashion wabe ifashion bona abafowethu abanye abayenze bangena kuleza zinto ukuthanda izinto. Akukho nje engakusho mhlawumbe ukuthi kumele ngiqhamba amanga ngithi kanjani cha. Imusti yabo umufica ama-16 years old or 17 waphela abanye abafowethu badophile ezikoleni bayeka ngoba bese kuliwa lezi impi lezi. Umuntu wabona ukuthi mina ngozendaweni ukuthi oSibanibani balimaza umuntu wakuthi wasekhaya, okay asibajaha. Phela ngoba ngikhuluma ngikhuluma ngabantu ebekufunde ezikoleni ezifanayo nohlapha ukuthi abantu abangazani cha uma ngisho ukuthi besigijima amanda zonke sisayingane. Ngoba mengikhuluma nge-East ifola phansi kwaBesta nayo eyakhona ifola phansi kweNanda yaseNanda nayo. Manje laba futhi abanye bona mebenza ubugebengu babenza mhlambe uthola ukuthi bazophosela ngala amacala ngoba bayazi okay abaganga kakhulu bekobani. Labana ke ona futhi imsizi masethiwa ngithi ngiyakubeka ngabo iWest ibidilela namaPakistan kakhulu. Abantu bokufika lapho ngisibayazi ukuthi okay mengishaya mhlambe ama-containers awu4 mhlambe nalabo abanye abenza lemisebenzi omkabili mhlawumbe umuntu uyazi ukuthi bazothola labo 2020 ya laba abanye ke bebenza ezinye indlela zakhona ke nawo. But kodwa nje nafuthi imsizi lento nje i-fair and square singasikhamba amanga ubugebengu bona bungancipha ngeke kuphela. Angifuni uqhamanga ukuthi bungaphela cha, kuphela ngekuphele bona kodwa bungancipha mase kuthiwa amathuba emisebenzi avuleka, mase kuthiwa kunabantu abashoyo ukuthi kuba lezi ingane ezincane asike sizame. Yazi unzima ukhafela umuntu empilweni ungasazi story sakhe ngoba wena ubona ezathi lo muntu lanto lana uyenza uyathanda, but lo muntu lanto masithiwa lo muntu angambuza mfowethu ungene kanjani lesi scheme lesi okutshela umuntu ukuthi mfowethu uhambe ekhaya uyobheka kunjani kuyimanje iphalisha likho mhlawumbe kusola ukuthi ingane yazilile. Lo muntu uyazi umuntu ukuthi mengiphumile la ngachiya la 3 ngiyabuya kuyadliwa ekhaya, yabo. Mengazi nje ngapha imsizi kuthola ukuthi ngempela mhlawumbe ngisini nohulumeni wethu iyavakashela iNanda noma singasakhuluma ngenela ziningi indawo kuphela ukuthi iNanda iyavakashelwa. Lezi ngane lezi zihlala phansi zenziwa ama-interviews abuza okay bafowethu ningene kanjani la, ungakhala wena yazi ungakhala
ungazibona wena uthi vele lento lezi ngane ezenzayo ziyenza ngelukuluku lenhliziyo lokuthi yazi ekhanga banganalo ukuthi ngizowenzani ingane yasekhaya kumele igqoke ingane yasekhaya kumele iphathe umkhere esikoleni ekhaya umuzi wasekhaya awubungasahlonipheki wabazali sebengasekho ngoba umfana wala ekhaya umezosatshwa enze zonke lezi zinto negceke lakho lahlonishwa phela umusa ukukhumbula kahle labafowethu labana eNandi esemjondolo labana abafowethu abazali babo abaningi basuka emakhaya bethi bawufuna umsebenzi eThekwini nibe siye eThekwini bahlangana nobaba kwenziwa ingane so lo mzali umebona ukuthi mandiyeni akwenzeki naye lo ingane yakhe yakhula sesena umzali useyasho mhlawumbe behlanje semandiyeni umeshana semandiyeni ushiya hlapha ingane ezu4 usho ukuthi ingane ezu4 izodlana yabo ijule kakhulu la ndaba nje abantu sebengakhuluma bethi nje azifizi nje yazi abafuthu babona ngathi kumnandi ukuthi umuntu nansi umuntu uyafaka manje angisho ukuthi angithatha amasayidi la angisho ukuthi nabo labafuthu ba right into abayenza enxa umsebenzi ayikho kodwa abanye abafuthu bayiphikisa ngale yampilo umuntu kuze kube ukuzolala kihliyo kumele kukhalwe kwenye indawo so mina angazi mina kusamuthi ngenza kanjani nazi nginathi isifiso sokuthi kungathi ningahlangana mhlawumbe angihlaphe nezikhulu angazi ekanye sakhula sasazi ukuthi ANC owenza zonke lezi zinto okwamanje phela ukusazi manje ukuthi uyacela ucele ku ngoba kunabanye abafuthi kahle abaxhaphazayo manje bayichaphaza lezi ngane bayazi ukuthi ingane futhi umuntu uyazi ukuthi okay umfana ulambile la ethi umfana ngenzela umsebenzi wokuthi uzomnika imali engaka umfana uzosukuma ngokusheshsha ngenxa ukuthi usehlanyiswa lo 5000 yokuthola uzothola manje umfana usenza into enzima lento le ezommoshela icareer yakhe but 5000 iyadingakala ukuthi umwangene endlini uzothenga isinkwa uzosiqhuba isikhathi kujulile ngempela futhi umsizi abanye abantu lantu bayibona ngathi nje iright kuhle konke kodwa nje eqinisweni nje alibe lihle ukuthi abanye abafowethu laphana ngaliyampilo angisho ukuthi bonke abanye bafowethu bayonjala yampilo abanye bangenye ngefashion yokuthi abafowethu labo angeke ozakwethu besibabuka ukuthi yabona mengithi kulaba ngene ngefashion laba ngene ngefashion kusho ukuthi umuntu uzongena ukuthi kwafa umuntu wakubo omunye uzongena ukuthi ikenke yangakubo le ebulawayo omunye uzongena ukuthi abafowethu la bayaphila impilo but thina siyahlanganisa kwenzeki umuntu ebona ukuthi why ngihamba nomsizi ngihamba nomsizi lapha nami ngizoba right empilweni kanti umuntu akazi ukuthi usiyazibulala yena ya kunjalo nje ukuthi umsizi iqiniso nje kumele libe lihle so kulabantu mhlawumbe abangakangeni la abancane because sibona mangaba amaphoyisa eqhubeke badubula kanje bayafa mhlawumbe ngokwakho awuboni ukuthi mhlawumbe laba abancane kumele bethu ukuhlehla mhlawumbe bebeyeke laba bangena ngokwefashion ngoba amaphoyisa ayadubula umkhwanazi akazwile uyadubula nje kulezi insuku akachitha isikhathi kodwa ngizwe nje kuthiwa khona abanye abadubulile angisakhumbuli kodwa khona ku-around eThekwini ngingayizwa yona futhi umsizi umkhwanazi umsebenzi awenzayo omuhle kodwa leza ingane ngeke siphele ngoba ngisho ukuthi mina leza ingane ezinye zazo zingena ngefashion yabo kunabafethu sebasidela laphana umuntu azi kahle ukuthi okay anginandaba mina noma ngafa angithi laphana phela uma ungena laphana uyabuza kuthiwa ndoda ubungena la uzimisele usho wena ufunge uthi do or die angithi kunanezinyanga zakhona la esuke izothatha yonke insila zethu la ukuthi nje izohlanganisa wena akwazi ukuthi wena wena la ekhaya wena manje usufuna ukushintsha kwabona umushintsho yabona okay lo seyimpimpike lo usuyasusha kunanezinyanga futhi lana angizima kakhulu ucabanga ukuthi labafana laba lento bengayenza ibenze nje ngegazi cha kunezinyanga zakhona la zakhona ezakuthi nje nazo siphila ngabo labafana labo kunomuntu
okwazi ukondla umndeni wakhe ngemali ephuma laphana. Kunomuntu owazi kahle ukuthi okay mengiqinisele abantu laba bawu3 inawo 8000 right sophinde ngiqinisa abanye inayo lo mali. Kulaba kunezinyanga ezihamba ngeemoto namhlanje ubona labafowethu. Ya sesingaganga nje sigange kodwa nabo Mkhwanyazi umsebenzi awenza muhle kakhulu kodwa ngiyafisa naye bomkhwanyazi uma sekuthiwa naye ezinye izitori zabo labafowethu uyayilalela. Ngoba phela labafowethu ngoba benza lezi zinto not ukuthi yonke West yabulala cha. Bakhona abanye abafowethu abaphila ngezinye indlela kodwa yenxa ukuthi for the sake ukuthi bayilela gama. Manje lana kuyini kunama department yini mawukuthi khona abanye ababulalayo khona bangabulali noma mhlambe kuya ngama level. Hayi kuya ngama level kuyashesha ngoba ngithi kuyigame laphana kunako ukuqhudelana uthola ukuthi nje kuyothiwa nje hayi sizi asike sibone lo nyaka ukuthi uzosibekela ngakhi phansi. Ilaba asuke vele sebethuthukile empilweni. Ngoba ngisho ukuthi kunabantu abangekubabone ezitolo ozobagcina ngoba ozosuka usibani bayikhona umuntu owahlalela ngisho inyanga endlini engaphumi elokhu ethumela abafana abancane. Ayithi uyazi methumele lo mfana uzomnika u10 thumele lo mfana emnika u10 lo mfana usethola le mali le usebhe umgwayi usejabulisa izintombi zakhe. Hayi khona qala amabhosi akhona ayo lento azo lezi game akhona abahleli nje ngemuva nje ababehind nje. Hayi ababehind bayizibukela nje bayashola ukuthi hayi umdlalo lo angithi manje angithi futhi imsizini ngoba ngisho ukuthi bayazibukela bayasho ukuthi umdlalo manje bona sebezwazi okay Mkhwanyazi uma usebenza ngalo hlobo lolu sebeyathatha sebenze njani sebeyamchukuluza kakhulu. Angithi kuthatha laba abancane manje kwamadoda lela namathe ngiqinile nize la nize lo mkhambathi lo mina lo mkhambathi lo yiningi into zakhona nifundisa impilo yakhona kuphilwa kanje madoda angithi nami ngingena la kumele ngine phela nizikhombisa ukuthi anidlali. Angeke phela umuhlala nobhuti abadala uhlale lo udlala nje kumele usebenze unyakazi chacha ukuthi umsebenzi ukuthi ngiyawuthatha wami ngiyawenza uswakudala umuntu ozendaweni ukuthi uyashaya ehamba lo ndawo ngiyayithatha. Mawuthi mhlambe kudingeka umuntu omele ubulala endaweni ukuthi ya mhlawumbe into ekanjalo noma mhlawumbe sohlaphe uthomagcala imoto emoto ukuthi ubani abangabulane bazokhona bazovolunteer hayi thina singawenza lo msebenzi ubani abangaba besitolo beyothenga cha kushenga ama department khona. Ngoba kunamagunya kuno general kunabaholi mengikhuluma ngokuthi leyanto ahlahle ilike umndeni. Kunobaba umuzi kunenkosana yomuzi kunomama womuzi. Umama sesikhuluma umuntu uthi uboss lady umuntu ohola amantombazana ufunda amantombazana okay lana ke niyazi umsithola ekhaya sidinga into ezukuthi yazi ukuthi nina lezi zinto lezi lenihlule ukuyithola anihambe nendaweni ukuthi ufike nezendume ngasihamba masiyangena sayithatha into zethu. Ake sikhulume ngale yamantombazana ke sizugxila kakhulu kuyona ukuthi wona amantombazana asebenza kanjani enzani mhlambe nawo kuyenzeka yini uthola ukuthi intombazana ithe mangabe ithi nayo yayithuka isidutshulwa amaphoyisa because ngihlezi ngizwa kuthiwa kudutshulwe abesilisa kuphela kuyenzeka yini amantombazana wona yini umsebenzi wawo kuleli qembu asukenzani nona? Amantombazana ayimisebenzi emkhulu kabi. Amantombazane akwazi ukufihla amathuluzi. Amantombazane akwazi ukuthola ukuthi kuzothiwa awuyosifundela umqondo walwa umuntu uthi ukanjani akasimthembi lo muntu lenyoni isukaphi lenyoni eqhamuka izoqashakala angithi wena solution uyiphoyisa lamba phansi. Uma ufika lentombazane iyakufunda ukuthi intombazane ngene endlini yakhe yabona naka ama badges zonke lezi zinto lezi nawe phela nawe angithi nawe uzokhululeka uthola intombi nawe mangabe uyiphoyisa cha phela ngaphandle uthi ungalona iphoyisa kuphela noma kuthiwa uyini kodwa phela amantombazane akhona kuthiwa wena ahamba umqondo wephazili angazi-ke kwabantu abadlala amaphazili ukuthi iphazili idlalwa kanjani kuthiwa iphazili umqondo wakhona laphana ekhaya
kuze yabona umuzi obonakala ukuthi ingozi bonakala intombazana ushele wona intombazana ikushele wena uzofika ushaya intombazana ilale nayo intombazana ipheni xoxo usho kwa wonke uthaya mina ngezinto ezukuthi ngoba umbona ngila ngisenze uspanba sezinto ezukuthi nokuthi seyamntombazana yaphana eyabuya neaso okay usibanibani uphila kanje sibanibani phila kanje ukumthola sibanibani ngithola kanje Usho le ntombazane isuke izofuna information ngawo ukuthi wena uphila kanjani ekubeni ithunywe ngale kulela sayini. Yes injalo nje information kuba ngithethe kahle phela abafundi laba kuba ngithethe abafundi banama-challenge abafundi bahlanipheke kakhulu abafundi abona behleli imqondo yabo bayahlanganiswa okay behlanisa lo 1 uzoyenza u2 okay senza kanje kuyabonisana before kwenza into akuvele kuthiwa kuyahanjwa manje cha ngeke nokubathola labantu bafana bathola ngenhlanhla ngoba ngeke ubathole ngisho endlini zabo amaphoyisa ngangena emjondo leyiqede kusuke kusekwazi ukuthiwa ayeza azofika nje labafuna labekho ushiba ingane ngenxa yokuthi bakhona abantu bomthetho abasebenza nayo le gang inqaba kakhulu wabona mase kuthiwa unokubheka le ndawo le kune police station kuthiwa ivela yazi ivela awuhambe ukuthi uyovula icala kule police station mase qhamuka isibhamu yobona amaphoyisa awenzani azozingenela evale key uthola ukuthi ayahlaselwa ngempela ke manje avala amaphoyisa athiki abiza namabheki abayivalelela lele kuvalwa ipolice station makukhona mhlawumbe isigameko esenzekayo noma ingozi eyenzekile kuyavala ngoba ubone ngisho ufuna ivene elilodwa uvele kuthiwa amaveni awekho hawu amaveni awekho kanjani kuthiwa awekho amaveni imoto zokusebenza zikho ubona imoto egcwele uzakaya kwagate bayesaba noma mhlawumbe nabo basebenza nazo lezi igebengu abona-ke mingasho ukuthi ngabe ngikhulumela abemama kwakhulumela amamethi ngabe bayasaba ngoba basebenzisa negebengu ngoba nje iyaziwa nje le nto nosuku ukuthi ayaziwa yaziwa kudala phela le nto akuyo nto yamanje kodwa into yamanje phela namhlanje la cha hayi akuyo nto yamanje into yakudala yabo wabona mina nje ngicabanga ukuthi amanye amaphoyisa angazi uma ayasaba noma asuke bona ukuthi yazi phela lokhu ngangengane yami ngizohlaphe ngilimaza lokhu umuntu ecabanga ukuthi lokhu into ingane yami singilimaza lokhu ufanele ukuthi ngibulale umuntu angayingane yami cha la ndawo ijule kakhulu la ndawo uma sithiwa nje ngithi uyahamba uyayona kakhulu nje ngoba laphana uyakwazi ukuthi iphoyisa lifike lizokoleka imali yokuthi umfana udayisa iwunga efike ekole kube ngathi se-police station namaphoyisa eshintshayo ezokoleka imali ayekho boshwayo kunesipoti esaziwa kahle ukuthi okay le sport siyadayiswa kodwa ngeke uze uthiwa amaphoyisa bophile amaphoyisa ahlezi emile lapho asuke ezokoleka ungazi ufune ngempela usikhathi se-police station kunzima lonto ngingenziwa e-West phela nakhona kuleko East yenziwa lonto ngifuna ukuthola kulela mina le ukuthi lese mhlawumbe umuntu usebanjiwe ke ngoba nginesho ukuthi amaphoyisa angeke abanye badule bonke abanye kuyenzeka beboshwe ngifuna ukuthola ukuthi umuntu mangabe seboshiwe kuba kanjani ejele ngoba nesiqiniseko sokuthi ejele mhlawumbe noma ngazi ukuthi kwenzakalani ejele ngoba ngikaze ngiboshwe kodwa ngifisa ukuthola ukuthi mhlawumbe ngabe ikhona indlela ukuthi egcine ephumile ejele o mhlawumbe kuba ukuthi nje mangabe seboshiwe sekuphelile ngaye cha wena yabuthe umsizi ngeke ngikhambela manga abanye bafowethu ababoshwe yes dialogue ubaboshwa baje ama-police station ukuthi nakhona umuntu ejele lo suku olulodwa kodwa amaphoyisa mesebenze kahle anakho baqoqe bafaka emajele bayinqwaba labantu emajele lapho
Kuyafana lento le. Ngathi singathi umkhwanyazi uqeda laba bangaphandle. Laba balapha ngaphakathi abaphuma babuye manje vele bayaplan ukuthi okay mesiphuma manje sesishintshe indlela manje sebenza kanje. Uma ucabanga uma sekuthiwa kuyancishisa lapha naye yanqwabe lapha na-ke ngaphakathi imiphuma izoyenza njani. Yabo ngoba ngisho ukuthi lento le angeke yanqandwa ngokuthi kuthiwa akufa abantu cha akuvula amathuba omsebenzi ukuze niyobona ukuthi angeke kumncipha ubugebengu nothi ukuthi kuzophela cha kuzomncipha. Yabona mina mhlawumbe ngiyakuqoqela take abantu lapha engazi ukuthi bafundile banezinto bathi empilweni abanalutho ba-support. Kusho ukuthi umuntu usezowabele ingozi ayiyona ngenxa yokuthi uyayifuna le mali uzoyenza njani. Yeah. Khona nje abantu sebengakhuluma okubi bona mina umfowethu umnqoyo ngimjwayelile nje ayikakhulu yabo ngoba nami ngashiya into le ngathi ukuphuma kuyona ngoba mina into angisiza ngasiza ukuthi ngalimali. Yeah. Ngase ngibona ukuthi kahle ungalalela abazali la kuyabheda ekugcineni ngizofela emanyaleni. Mina futhi imisizi ngabele nalo mqondo ukuthi mina yonke into meseyenza bafethu mina kuyidwo dad. Ngazi ukuthi mina nje into ephoyisa ayisebenzi. Kodwa la ngabona khona ukuthi amaphoyisa ayasebenza ila ngabona khona mina ezongilanga. Yabo. Kwathi ukuthi angiliqedi icala lami liphele. Ngabona ukuthi manje sengiyi-free ngilimalile ngi-free. Ayikho into esimanje ngiyayibalekela kanjani. Ngisacela uNkulunkulu engisize. Ngase ngithi ngizozama ukubekezela. Ngazama ngempela ukushintsha yabo. Yazi ubuhlungu kanjani ngikimsize uthi ingane ikhule ngaphandle kwababa. Mina lento ngibona inganeni yami ukuthi ingane yami mina ayibanga ngesikhathi eside nobaba wayo. Kodwa kumjabulisile lokho ukuthi ingane yami ikwazi ukushintsha empilweni kangakanani kwethiwa ishintshe mina sekulethi vele sengizofa. Babo. Ubuhlungu abazali bayasiyalela njalo kodwa kunabazali baleza ingane abakujabulelayo lento enziwe leza ingane. Ayiqhambela manga lapho. Yabo. Kunomunye umama makuthi ngexoxe istory kunomunye umama wathi nengane ezofoza abafana. Uthi wonke awusekho kusele encane manje ina 14 15 now lo 14 years uparticipate na uyabulala lo 14 lo ase 10 to 14 uyahamba manje kusala bala egcekeni. Because ngezwe interview omunye umzali eveza ukuthi nabo eze abazali akekho umzali osuke ethi uzozala isigebengu futhi basuke bengayithumbanga ingane kuyenzeka ethi uyayikhuza ingane uthola ukuthi esaba ukuthi mhlawumbe izogcina siyibulala yena uthola ukuthi useyayithulela nje kuphela. Phela lento la eshiya khona futhi imsize ngoba ngisho ukuthi samajita sahlomekisana. Abona samajita nesikhuluma sakhe dabona lo useqala ukujwayela lo manje lo usephila impilo kanje lo sefuna ukuba ngcono nathi lo akagudluzeke endleleni. Kwamanje useqala ukuba nesidingo. Imoto yabo ke labantu abafothiweyo baphila ngaleyo mpilo wazama ukubavundezela endleleni yabo uzokubona wabona uSawuli. Yabo. And futhi ke into masisebayenza bakwenzela uclean. Ungathi nje wena mhlawumbe usishawula amaphoyisa mhlawumbe ubuganga noma ubuwenza ngoba ngifisithi abanye izazo lezayinkinga ziyakwazi ukuhamba ngemoto zamaphoyisa. Yakwazi ukugqokela uniform yamaphoyisa. Umenze njani sika abantu egcekeni into ephezulu izinto zamaphoyisa imidumo lomuntu uzothini wena uthi akubulawa amaphoyisa sebebeka kanti cha kuwona yo yakho nje isetup isiqediwe befaka uniform nje yonke beyamaphoyisa bephelele futhi nje umuntu uzobhala ukuthi hayi mhlawumbe ukuthi umsizi Chwane kanje nomsizi Gwani kanjani yabo futhi nje banawo vele amagama abo nawo amabheja abo. Kodwa ke
engakaze ngalibona leli actually nama-rank ayikabe ngihamba amanga kodwa nje wena impuma amaphoyisa nje ikhona kwa-east ikhona kwa-west ikhona akukho la zingekho khona eyi bafa sivale inkulumo yethu namhlanje but into engifisa ukuyithola sesivala inkulumo ukuthi wena usuphumile kule noma kule group ikuphi ucabanga ukuthi ku right noma kukusebenzelile futhi ikuphi okufisayo okufisa wena nje ngokuqhubeka kwempilo yakho ukuthi impilo yakho iqhubeke phambili mina nje futhi Msizi angifuni ukuqamba amanga ungisizile mina ukuphila nalabantu abafowethu ngisho kanjalo ngoba phela mina ngikhule ngihamba isonto ngihambeni isonto ngabona umsebenzi esonto engisebenzile ngase ngincela imashi yabafowethu ukuthanda izinto lokho ube yithatha futhi Msizi kungisizile ngoba manje ukuthi mina angaze ngidlule kulezi zinto akekho kumele ubale ukuthi kunezinto ezenzeka kanje ngoba mfowethu engakwazi ukulungiseka ngaba yekho umuntu oyedwa kumele ubale ngabe nje kulokuthiwa izigebengu lezi azisi lezi zigebengu niyabulala zanda kulando ezinye izandla kanti lando ezinye izandla igama ngeke iphele ngoba uhlezi zisetshenzwa mihla nemihla iyaziwa kuthiwa okay kunamaphoyisa asendaweni yokuthi lapha egadini awafike phuki mina futhi Msizi into engiyifisa mhlawumbe mase kuthiwa kuyenzeka uNkulunkulu engibusisa manje engibusisa mhlawumbe ukuthi ngithole lawo mali mhlawumbe ngenza license of security noma mhlawumbe ngithi izikhulu zethu zingakwazi mhlawumbe ukuzivulela mhlawumbe like indawo awusazwakali kahle manje angazi uma usuvala imic futhi Msizi usengiyakuzwa ke manje ithi mina isifiso sami mina ungabe mhlawumbe ukuthi umuntu ulungisa idelezi ukuthi uqhubeka nemfundo or noma uyofundela umsebenzi efundela umsebenzi ngikhuluma mhlawumbe ukuthi ngiyenza ama-security kanje noma mengabanga noma ngifisa nokuthi mase kuthiwa mhlawumbe ngithi abantu abangakwazi ukuthi bezivulele mhlawumbe indawo mhlawumbe like ukuthi siyatshala la siyalima siyasebenza noma sidayisa imfuyo akukho lokho ukuthi ikhipha busy nathi angithi nabo kunabazali la abafisa ukubona lezingane lezana empilweni zenza something abazameke abazali ukuhlangana befaka isandla lapha makuthiwa nakho manje kunemfuyo la eyenzeka khona mhlawumbe isikhathi imfuyo noma sidayisa imfuyo noma senza zonke lezi zinto mhlawumbe siyalima senza izinto mhlawumbe siyadayisa umsebenzi lapho njeke siwukhalela umsebenzi impilo zabantu abaningi ezingashintshi ngaphandle kokugceka kodwa abantu uma bezimisele ngokuthi bona bafisa ukuthi lezi ayingane yilungi ama-ideas mina enginawo mina angasebenza futhi hayi bafo ake sibonge isikhathi sakho ngiyethemba mhlawumbe abantu abaningi bazosima belalela namhlanje bazokwazi ukuthi becoshe mhlawumbe okunye nje ukuthi mhlawumbe kupho abangakwazi ukuthi kubasize because inkulumo yethu ngiyacabanga ukuthi bakhona abanye abangezukuyithanda bakhona abanye abazothanda ukuzwa ukuthi kwenzakalani kuleya nto futhi nokuthi abantu kumele bazi ukuthi ubugebengu abuyiseli ekugcineni bukhokheli ekugcineni uyafa usasemncane especially nje kulabo abancane abangena ngokwe-fashion ukuthi umuntu uqhamukise yangena nje kulento nxa ukuthi ubone obani mhlawumbe ubona abantu abanemali abadumile mhlawumbe ubona oquality bebeshuthe kahle begqoke kahle bese ecabanga ukuthi hayi uzofika ezingeni labo because bona uthola ukuthi bona nje mhlawumbe siyazi ukuthi bona bayayiculela bayayiphandla ngendlela abayiphandela ngayo sikaze sizwe kuthiwa sebeboshiwe yabo so uthola ukuthi umuntu uzofisa impilo yomunye umuntu ezomholela ekutheni egcine fesasemncane ngoba abanye asuke besesebancane basuke benawo amathuba ukuthi bengakwazi ukuthi befunde isikole beqede bebe right empilweni so angisho ukuthi laba abadala ngibagunyaze ukuthi mhlambe benze ubugebengu ngoba
vele empilweni ngeke siphumelele ngendlela efanayo. Singafunda sonke isikole, kodwa ngeke futhi sisebenze sonke, especially kuleli zwe lethu lelo elingenayo amathuba emisebenzi. Kodwa nje laba abancane ngiyagxila kakhulu ukubona ngoba banethuba lokuthi beshintshe iy'mpilo zabo ngendlela e-right, ngomphanto o-right, nothi lo ukuthi hhayi umuntu avele decide ukuthi hhayi mina ngiyashiya esikoleni ngingena kulo mkhakha ngoba ekugcineni bayafa bafethu bayaphela kakhulu, not kancane. Mina ngifuna umsizi into engabakhuthaza ngayo abafethu ukuthi impilo esheshayo iyabheda, azizame kancane kancane kuyoze kulunge. Nexoxo nalo ngoba uma ulibona lihamba liqhuma, awazi ukuthi ixoxo lidlani. Kodwa ekugcineni ligcina nalo litholile ukuya ngasesiswini. Yeah. Ubungaxhuma impilo nafuthi umsizi ayifuni ngathi ungayijaha ngoba uma uyijaha angithi uNkulunkulu ngoba sibaningi kanje ezweni usaphendula abanye nathini thina sikeni uhalela impilo esingayazi. Usingazi ukuthi umuntu lwana ngoba simbuka eseyintweni kanje lo muntu udlulele. Yeah. Okay, inkosi impela vele kumele sibe nama role model kodwa asimusa ukuthanda izinto. Ukuthanda izinto kunalokho imoto abafethu bafana emgodini, abanye abafethu abekho namhlanje. Yeah. Abaziwe. Isifiso sami mina usinje sibe sisodwa. Mase kube khona mhlambe ophuta abadala asebekhulile khona empilweni. Anje nje ngithi uanalyze nje ngabo mhlambe okwabiyela nobhuti bavava kanje. Ngisafisa beke bekhuthaze abafethu abasilandela empilweni. Beke bachazele ngempilo umuntu uthi hayi ungibona ngila mfowethu. Nohlapho ngoba ngila ukuvele kwaqhuma kwaba right kanye. Phela kunabafethu vele abazalwe vele emnothweni, kunabafethu abangasebenzanga ndawo. Umnotho labo bantu bayawuxhaphaza bawazi. Ayifale umuntu yaza lento ayijulukelanga. Yonke into empilweni idinga ukuthi ijulukele. Ayikho nje impumelelo ezofika uhleli phansi ukhamsile. Asiqhubeke nabafethu siphathe hayi ngale ndlela lebhedayo. Ziningi indlela esingaphatha ngayo. Asiqhubeke sipese umuntu nje engalilahli ithemba kuyoze kulunge ngelinye ilanga. Yeah. Akukho ukudlula ukubekezela. Ubekezela ngelinye ilanga kugcine kulungile. Yeah. Hayi. Kulaba abancane labadala ngakubona kwabo kodwa kulaba abancane akukho ukudlula ukubekezela. Ungahadise impilo omunye umuntu ngoba awazi ukuthi mina le mpilo yami ehalelayo yothi ngidlule kuphi. Kuthi nje ngibulala uma awazi. Kuzongibona ugqoke kanje. Yeah. Kuzomuntu kuba ubulalo wakho zina uzobona ugqoke kanje. Iphathi impilo ke leyo bhuti umsizi nje esingamele siloke sidlala ngazo loke sithini. Impilo nje injalo ukubekezela. Yeah. Hayi. Asibonge bafisa isikhathi sakho. Ngiyathemba ukuthi abantu bazokwazi ukuthi befunde becoshe la bangacosha khona. Angifisa inkosi impela abanye abantu beke bhuti umsizi ukugxeka umuntu engazi. Umuntu alalele isitori sabantu eza ukuthi lo uze engene kulomkhakha ungene kanjani. Bakona ngibonga kakhulu isikhathi network phela ngipha sona. Alright, siyabonga. Yebo, siyabonga. Yeah. Bafowethu ngiyethemba ukuthi nizwele udaba. Yeah, hayi sinjalo izinto kunzima but ngiyakhuthaza bafethu abasasebancane ukuthi hey bafethu ningangene kuleya ndima ziyakhala kunzima. Yabo nje le nkulumo esake sakhuluma ngayo uqala yayijule kakhulu, so abantu bafethu ngiyabakhuthaza zama nezinye indlela bafethu kunzima la ngaphandle bayabula bafethu bayaphela. Sintshatshe bafowethu kodwa khona gcineni le mpilo inethuna phakathi. Siyabonga.